Ay, bakit? Agap gapok jay ko. Nagapuak aray ko, hindi din. Na nagapuak jay kasar, kat adati bilin day kwa, dagay lalakay. Kadilang kasar nga, dati ag-asawa ka no gayam, syempre, communication is the key nga talaga ka no. For, hindi baga na English, for a successful relationship, mas lakas jay. Nga, no, dagam tiyan nga pag kinaawatan ka no, dapat pagtungtungan. Sakbay ka nga maturog ti rabi pagtungtungan nyo, ornusan nyo, tapno no kabigatan, mayat ti aura. Kaslangan nga may mayat sa nukwa nga i-express na dagay negative thoughts ngay. Kasla siya kumakat no niya dagay madim kanya, ibagam tap na ma-improve ko, kat no niya madya madik kanyam, ibagak matap na ma-improve matjay kwa. Jay, kwa pa nag-ugali kung baga, kasla kas jay. Sige. Musa awan kaya muungot Awin, sige. So niya nga tikwa, niya nga dagay negative nga kasla nga maibagam kanya tap na ma-improve ko tikwa. Di ugaliak dito balay. Number 1. Nga as-asar ko talaga. Lagi jay narugit nga badong. Ikabil mo ijay laundry basket. Han nga ijay floor. Number 1. Number 2, lagi jay usar mo, i-organize mo. Han nga jay riingampay shak tap no damagam. Ay na jay kalubong, ay na jay brief ko, ay na jay pantalon, ay na jay kastoy nga kwa. Di ba? True, magpaso. Number 3. Hangka nga kararason ti birthday tap no ha apang kaag-inom. Dapat han nga naubod. Okay. Not too bad. Di ba? Sige, don't worry bakit talaga nga padasak nga improve dagay nga kwa. Di good. Kat no shock mat bakit ti para kanyak lang jekwa ngay ngiwat launay, ngiwat nga talaga. Ngiwat launay. Amon jay oy, kaslangay nga amon jay ubat ti manok nga kwa. Awan ti sardan na ngay nga kasjay. Nga kanay na lang mabinbin na ti subil. Inagsapa, inagdaw, ngak. Kas na pa, abakan na pa jay karang nga kwa. Nga kagkukak. Poisonous. Nga kay. I think so far, ngiwat launay, ngiwat. So kayat mo nga sawan, hanak nga agsasao. Uray na warwarati balay, hanak nga agsasao. Kasi dito kayat mo. Kanapay nga tatam lang nga ibagbaga dayta. Manong nga tawantan nga agasawa. Talaga ba? Ada ti babae man niya. Ada man ti babae, iso nga ibagbagam dayta. Ibagam gamin no maumumakan. Pakat. Pwede yung ugali ti babae, talaga nga unpredictable. Ang nga mauawatan, nagulo. Kasi lang gulo ti buko. Nainaapo.